Tole zanin kan zan hi na hian in khel munom danglam tak mai entur kan nei don ania TNT le Anastasia te karonin noi don ani lik ma saber sang hi som paruk khan TNT le Anastasia te hi final anin tuma electric van club Anastasia ne na changa chuan Anastasia te hi nikum lama khan nikum sang ni som pasari khan an chola chuan tuna hian aron let lea chuan nikum masa sang ni som paruka finala anlo ne to kha tuna hian Anastasia te hian an machon don ani tiang chuan TNT hi nikum lama po lo tel zelin pro volleyball kan ti to chuan an la tel kim vek ati na ni chu kumin hi kum thumna ania kum ni kalta antlom na chang le turin atuna hian haron in tuai riam meka an mun pui mon venga thakhat deuh tho riak lutin an kem top maya chuan an coach hi larin dika ania kumdang ain alang lama langsar lo maila lang lo lama thorin na kan ma chuan ani antia an thokrim viau nin an soyani usang than kima point player te harin tok zia hasoya pathiana wanga ti kan nia heng hi chuwang chuan mi in min deu so viau chang pom mai theya deu so chi po kan ni chi alova deu so chi te po kan ni na lai chu om tho mai the amai ro chu kan setak tak lowang kan on ding chole thowang tuna po hian kan player te hi an thorim na te anin pek na te anasa tin an non sim sima hian du thuan sam kumdang jong ain kan in ring to kani antia chuan TNT te hian tun thuma hian namdang state pon lama mi la kan tum lova chu tiang chuan mi zo hlangin an ron khel don ani Anastasia hi kan soita ang khan pro volleyball hen an voi ni ron tel na ania club in real ball na lama har satna nei wangin champion line chungin nikuma khan an ron lang lawa ti chuan voi ni champion ma saber ni an tum tun thuma hian champion le nge an tumani ti chuan Uttar Pradesh atangin North East Railways a player Atul KR Singh an senglut tel bokania chu tiang khop chuan tun thuma hian aronin puacha ngor na sa engenian an don zanina hian ti chu mi puite na kan thlir chak per anita ani pro volleyball hian mi pui hluta lo hle maya ni zan kha atran zan ania pola hian amoi mok tham kha kan han tling khom ngal maya lawmawm hle hei zanina po hian kan khat le ta tur mai amoi tok kan om le tlat RS Traders Harai Solution Pro Volleyball League 2018 zan masa tangin gantana kuwana soyang khan zanina zan hina kan han tan don ania khel munom chhozel don kan ti to kha zanina in khel tur te po hi chakjok tur soilo ka hara TNT lam kuwana ron soi to an fitness atha hanin pwa chana ha thaboka tin Anastasia lamin India rama po langphat thei khopa players tha an nei tlat mai boka chuwang chuan chakjok tur hi soilo ka hara chuwang chuan in khel hi lo thir phot meila TV lamatanga lo thir tu te le hetilayam huna hian lo thir tu te hudana dang deuh mai theya huna thir hi chu adana dangania Ardeng Thom Indoor Stadium wal puya hian mancho engai lo zantin in khelen tur haom reng don ani zanina in khel tur te kan soi tong khan TNT volleyball club te le Anastasia electric van volleyball club te hania jersey eng hate hi Anastasia volleyball club te ania jersey var apolotial hate hi TNT volleyball club te anni don ani zanina RS Traders Harai Solution Pro Volleyball League 2018 na zanina Ardeng Thom Indoor Stadium atangin thir le mup mai don ani maridup dup to mai ni TNT lampang an pur le mai eu avahan thave kha chu block chung atangin chuk tum phia phia mai tin nge TNT lamin an chan le Anastasia lamin point an hunghal ringot maya avahan votha em apui hle mai don zanin in khel Atul Kumar Singh lungwana kha khan lungwana senior player TNT lamin point an huvel le khat
An duai bi Ao don thô mà lo. ring ngay mấy. Ao thô mà ring khóc mấy. Lal biak lua serve dona. Yo, engé ni om zia. Oh, TNT lamin point an bullet lan mai. Engé ni. Oh, luôn serve le ha. Point thum mà mu thei don em. On block out tlat mai le. Block out tlat mai. TNT 2. Anastasia 2. 2 ve ven ni tlat mai. Ao thô mà ring. Ari gin kan ri hul mai. Atul Kumar Singh an serve don. Oh, dam dia ina tho phe ha. Karola akung phe. An lo la si. An block thang ei mai kha chu. An van block time. TNT lampang in point and score leta. 3-2. Ramdun Fela. First ball at tulan na laswal kat mai. TNT lampoy na kalsela 4-2. Mizo langin nan khela TNT. Anastasia lamin state ball player pakhat an nei thung ria tu na hian. Chatea. Aman all zau te rengem kha chu. Anastasia lampoy na kalvele 3-4. Tipia. Anin sobri lo tlat. Soilok thelo. Best of 5 set tur ania. Chantea. Alala dam dia mai. Lungwana. Khale eng tinge ni seldon. Au ha zetsu. Out mai. Outlet mai. TNT 5. Anastasia 3. TNT nan lalit tlat maya. Muan na veng lam. Veng sung tho ma thangot in karing. Oh. Anau dur dur nge yang le. Block out tlat mai. Block out. Lua. Outlet mai. Ai, ava poyem kha chu. Ava service na te rengem. A thui he mai. Avai thui ma ma. TNT lampang lo ma atla. 7-4. Din chunga. Outlet tlat mai. Outlet tlat mai. TNT lampoy takal tuanga 8-4 ania technical timeout mas saber kan law bang lokang aray law te kan so lang karolet deng hal don. Mizoram security surveillance bung resort na hun pui arrest traders thadai solution hian security bung rang leitur roma CCTV man tlom beratanga to ber thlangin leitur an nei ani video door phone te wifi camera te poisa siana khol alem le atak hiat ngal mai thaina te po an nei tel cheu ani ilo pan ve thin don nia le in khel kanen lenga TNT lampoy na kallet lat chunga sarfrei ta khop mai an block out tat mai kha chu Ko thal he mai. Chantea. Maubok. Ania. Maubok tan voi tam tak lo khel to in lo champion pui to thina. Anastasia volleyball club atuna hana khel me kani. Chantea.
le tlat mai TNT lam point kal le tlat 10-5 point dia out mai of ya Anastasia lam chanangai hai bola boya sai lau TNT lam point kal le ta 11-5 Sadroka service Hemi TNT tan anale mai te poni mana block out block hantila o lo dong sual ni per thui ngang mai TNT lam han van nei chho zel ria 12-5 avana em outlet tlat mai maro chu avoko mama ni mo ava thui mama tlat avain thau ta ve point hi out tlat mai avosual tlat kha chu Anastasia lam in point an mu bel chho ve le a 6-13 6-13 atula an van block khane te rengem blocker tha TNT laman lavan nei sel mai 14-6 maya atula tan po ti dana wang ani an block a phui mai sia boya silo chan tlong a an la dam diai adik kan mo mai linesman in a TNT laman lavan nei sel mai ole Anastasia lam time out ang kola kan sol lokang kanon let le haldon DT Extreme Fitness Gym kulikon he fitness equipment sikim om na mun ani certified trainers te en kol na nuaya om ania sauna and solar facilities skim thap an nei bok I fitness goal azirin mumale om zanei takin trainer te kai hroina nuaya training lavero le DT Extreme Fitness Gym kulikon 87947-8492 boya silo awan chiang te rengem kha chu van ave soisel tur awang hle mai soisel turam lo pui dep takani aduang ball amu tam lowa amu chuna chun ati thathin khop mai ri thazot zel mai anla chatlat kha zom khai ti ngai naum lo aba han na thei bia ve Atul Kumar Singh ani tlat mun moya alle lamin bola lakan lai khan eng hating he kha akut thak da na dik lovemi ngeom zia alo choi ke utlat kha phale ni la utlat va complain de rewa maro chu refrain adik lo atik lat khale Atul Kumar Singh an va block tha em kha su phui takati phui tak Anastasia lam poina kalletlat atula backward aum le dona tilai tak mai hi TNT lampang hian point muna nanon panga ni china po point anon mu chho sang pan khop maya an mang le thei don minen tiang
avan tha em din chu unblock về khang lang boxia out boxia pui khop mai ram nun fela TNT ta na service le don 17-9 nan lo khoi khang lang ani mel out na TPA Anastasia volleyball kaptan service le dona an la dam dia ye an la digzel ala digzel out mo ala laron le diktat mai an la ti kang rei to em kat mai ha le kha chu avon na lutuk atul kumar singh bokani a per thui em chan man ngai na om lo ana em ani technical time out mang le lo kang pelo NEDP chuan Mizoram hi NEDP chuan Mizoram in mason na le changka na kong azo theinan sector sang ten rol khai ta man lak theinan strategy le action plan nein chak takin na thok mek ani NEDP chuan economy chak sok than tir tura thil thar chuati punte employment tam jok siam chuate ram sum din hun changlung te sum don na kong ti ma son te mi puita ta na sarkar rong bol na lo that zone tur kong ruwa man le chak zok bot sai atomani kan economy mas son na mitin thleng phak si ruwa man hetum berani avan phui em block phui ne takan ni Anastasia lamin point an mu belia ronum chau zelan in car point nga chawm ta alanem kai ram lati kai ram tlat wale haman low fault manani mo fault lat mai hui silare tuar mai kok vo to mai sia 18-12 lungwana TNT tan dikat nedan low fault lat mai satroka tumati boy lawin na talaw fault ngot mai Anastasia tan lawmawm hle don mai work out na kalain net bel kat mai lua netaron bel kat mai TNT lamin point an mu bel le din chunga kai lau tat mai Anastasia volleyball club coach pisilar siat puya time out ron kola rei lau te kan cholanga kanon le teng hal dona an thir me KRS Traders Harai Solution Pro Volleyball League 2018 ani New Economic Development Policy hian Mizoram tan mathlir fel takania ramle nammason na reng eng scheme project le program poimo poni se Mizomi puita ril rem zo mitin huap mitin lok puitur le tu po tel thaina hun rei tak thleng mason na chak takakal pui thaina atana kai khuaina le mathlir anei ani Anastasia lamin an time out call an lodin pui tlat mai point khat an ron hu bela 14-20 hania chantea boya sai lau
high ball at angin mo ay lutuk main TNT lampoy na kaletlat. An vain thau rei ta ve. Anastasia lam hian an check thei tlat lo. Sang ni som paruka khan final an lo in tum to TNT hian Anastasia nelovin Anastasia sang ni som paruka an champion tuna henan ronin machon le ta chi mai final tlukan itlat zanin kan thile ni munom takani munom tak pui rep takani Ramnun fela no la digzel net an lo fault lat mai na digzel station ko ti lai khan diglo referee hian lawmawm thina ang munai mai sia an chuk en box sia boya sailo hol chung thoma tha hle mai avan toke a digle tlat TNT ta na digle tlat lungbuana van tok chin te rengem ani senior player niya a team te 23-15 mai set boom kat mai lutukin ani set boom set kat mai point for TNT 24-15 point khat chian ma mota TNT lamin avat em kha chu tunge fotu kha Elton Puyani laltan puya ani hi hala junior player amaro chu maron son chakhop maya khati khopada khan aron vo thei to ni avahan votha em ko thazut mai ka chu chante a no Ramnun fela chu ole TNT set anlata 25-16 best of 5 set a khel tur ani kan ti to kha chak tur zok ni tur chuan set thum la ka ngaya set khat chawan le khela chak zok ala soi thei lawani RS Traders Harai Solution Pro Volleyball League 2018 kan clear mek ani amuna hian ronen veula boru ka dang dai mai afrien thailai nia tuna changa hun tambak lawa hian en mana om to do na TNT in set khatan la to ha Anastasia hian tun set hin la ve thei do nem an tran view ngai do na ni jersey eng ha ta hi Anastasia nia alelama jersey var ha ta hi TNT an ni sang ni som puru ka khan final an lo in tum to a nikuma Anastasia an chola kumina anon kirle a nikum masa final in tum taka zanin a hian an in tum le ta ni TNT lamin point an mule atlat mai masala atlat Khazong ti dana wang le mai du thu sa mani Anastasia lamin point khatan huveta Devita Low fault lan mai net 1.3 em Ramnun fela TNT tan True, ania.
Chu nia Atul Kumar Singh service jump serve thakop mai ale laman lo fault le thlan mai 3-2 TNT 3 Anastasia 2 adik le thlat mai lungmona out thlat atangul dewaniang out thlat mai Tripia avan to kem boy sai lau TNT lampoi na kalsela bang liam chia din chunga aladik aladik don thlat kale ai anani ha Sadraka Van Zuang sang terengem 6-3 kai lau tat mai Anastasia lamin point an huveleta 4-6 substitution and siam don Anastasia lamin lua han la chuaka lalmama han da lut ve thunga gamer on thak danglam thei donem in clear chun zom tiang lalmama service hala Anastasia tan Anastasia lam point na kalvele thlat point in thau talo 5-6 TNT captain boy sai lawin complain dan neih first referee Antrang dewan yang complain tepon vati ve ni Troi tuang a avan chem Sadraka kha chu le dek man tlat ani Seven five. And the block time. Block pui tereng em. Ramnun Felatan and block kanchon atla top mai ni. Technical time out masusokan mangle lokang. Hyundai hian. Record an HL mai. Nikum ZD Power Surveya pakhat na ni in Indiram Puma after sale service Taberni na pekan ni. Iba hian Hyundai company car siam choreng reng quality en ngai poimo thina wangin kumnga azona Indian Car of the Year ai koti hau thei company chun anni Mars thasunga Hyundai car le tetan heng te hian heng model te hian discount thatak pekan ni Iona singli granai tena hian singhup sanga elite I20 singa sanga nakina kan soizomang Outcut mai Anastasia in all some takin point cut anon mubela 6-8 aniyan in karazao lava Duzokin nge second set la don na soilok paylaw Chantea Amun fela
an joy out lo mai an van ui don te reng em Anastasia lamin boy sai lo captain atul khale placing a vodone mo kate votlat lo an libero ten ban chang kai du em outlet mai outlet ava poi vong em atul kumar singa na vo outlet mai fel fai lu tukina outlet aduang ball an pen lei thei lo ni na lang 10-6 boy sai RS lo Traders Pro Volleyball League sang ni som pariat amunom hle ni abahan da thang reng ming em sanga ada chalu tuk kha fute em lawmawm Anastasia tan an va block cha em Anastasia avalak lo thin em lo le choi lama le zeu tat mai point kal le tlat puya. mai TNT 11 Anastasia 7 biak lua 11-7 an block chalu tuk tho mai kha ama se point a bola la nung tlat an la chan tlat ladika abana em kha chu ti ngai na om lo ni ba han pui dep em ka trong mol mola em outlet block outlet yo le lama han point na kaltir tlat mai enge ni kha san kai lo mo vo kai lo tlat ani mo chai bao dan ko la chol lo kan kon let le hal don rei don lo kan son lo la Hyundai chanchin kan soi zom le ang ni chin khan ka soi zom man lo tlat henga te hian in discount chatak men pe iona hian singli lai mai granite na singthum sanga elite i20 all model hian singa sanga active i20 hian singa sanga accent hian sing ni sanga lai mai an pe hei hi mars thlunga mars tha chung tun tha chung tina ni chu kar thar leite tan hetiang hi concession an pe ni ramnun fela hawan pui te rengem hawan vona te rengem TNT lamin point an mu bela 12-9 ania service ngal don ramnun fela hawan tok em kha chu ne ta luang lian khatlat mai lak chu har nge yang le atula bek ro om le dona TNT lamin advantage na le thei don em bek ko da om lai hi awa thathin em Sadraka Pan Puyen outlet lo khoi zau si Eleven 13 awa lai thin em outlet mai kha chu out lo an lo khoi zau ni mo Anastasia lamina lo khoi zau Ani, tat mai Awa TNT point Puyen. ni khoi zong zong a thil poi ber ni Cô tlang lampan lo trang bok Anastasia lamin point
an mobileta 12-14 TNT lam hian fal tuk lovin an lead deu charchara atira tangin substitution an siama Anastasia lamin Santea abahan cham mai thei rang tere CM avan tha CM borua ka cham wang thei tlat mai sa droka ngamahan zuang sang tere ngem service ngal don TNT tan thasin 15-12 ala diklat mai avahan netan vahan play moi chinang reng si ve chu na ni kha chan lau khana ri thazot mai 13-15 TNT in man la ruai ret votat lu tuk chin atul Kumar Singh all Anastasia lamanot trang tlat Rodney Roal Chautlat TNT laminang TNT don Ramnun Fela an block out tlat mai an block out tlat TNT lam sang le zok 16-15 ania technical time out hunung zok kan mangle lokanga kanon let le hal don ani Johnson Diesel Sales and Services tehian case company kut suak leilai na call vibratory roller Fiat engine le thiam na sang bera thuam diesel hello chak them em boxi an call rengani Johnson Diesel Sales and Service tehian New Holland Fiat Company CM tractor thaber ber an neya service le spare parts har satna an nei lawani Low let ta boy sai low 16-15 outlet mai lumwana ani mo outlet mai abahan dikteu ang reng CM anui ngotang le anni rual chholea 16 all ani ne to khop mai valpuya tok chin an block out tlat mai tok chin takani point khatin an lead lea TNT lam 17-16 biak lua TNT lampang asang zoka an tang deu reng mai a fault ani mo kha chu neta dom tel deu ani mai thai khoi tel zau tlatani an mu mai der mai silo kha alo che lap mai a phe lap kan mu phave tlat Ramnun Fela la ka har to tlat per la to mama ni Ramnun Fela service leng hal dona TNT tan an lit chauze lan lit nei ro point khat chawani akai lo tlat 19-17 Anastasia lamin time on call vele thunga ro let leng hal don no kan sun su RFL Plastic hi Bangladesh company ni in chungbung ruwa item sanga chuan siam nia EcoSafe Mizoram hi Mizoram state tana RFL Plastic importer an nia danang thlapin Bangladesh thangin bungruan lalu thina district sang sangan dealer te pein Mizoram mi poiten
มันล้มแต่อินพายลำเร็ดไอ้เหนียมจกินRFL พลาสติกบุงรถจิช่างครั้งกันเราในเทพาตาอันนี้รำนุนเฟล่า1917นั่นนี่อัตุลดิชุงอ่ะนั่นเราโฟล์ตลัดไม่AnastasiaลามินTNT ลำปังโบยนักเล่ตลัดไม่20 มุมมาสซอกเล่ตลัดไม่ TNT ลำรำนุนเฟล่า2017มันบล็อกเอาท์กันไหมอิเล็กทริกเวงลำปังโถมอะไรเรียวมาจันดังจวนรอนินจุกเวเดลเล็กเซลาโถมไอ้บิดโลทัดเลยละมั้งอันเรหุลแรงบ็อกเซียอิเล็กทริกเวงตานจันลักไงเอาว่าปุยเอ็มดินชุงอ่ะ21 TNT 21 Anastasia electric van 18 ลุงมัวนะเอาเด็ดตัดใหม่อาโกมามาอาทุยมามา22-18นั่นนี่Anastasiaละมินตายมารันก่อนเลยมันเล็ดเลยฮัลโดนPolitin begin kan ram ati che sel tur venan ekosef mizoram chuan kan ram chung ngeya paper bag kan siam chuak chur maya an khol hian dar kar khata bag sangthum chuang siam thei ani an duang angin thala ka prin ngal thei boka bag an paper bag atan liu siam imported paper ngat an mana wangin thil rit tak khainan po man tlak le ni amanero ato pha lo ekosef mizoram siam paper bag hi lo mang ve thinang che Hiểu khi set point nó vẫn nói lại tổ về 23 นี่แหละvùngต่อมาลุงวานะชันเตียอัน block out คลัดไหม TNT บอลกันลายนนติดิ้งคลัดไหมชันเตียบอกเอาคัดไหมอันเราคอยอันนี้โมอันเราคอยคัดไหมเล่าอันนี้เมลเรามุดลัดนัสัตลัวเตะเร่งเล่นอันเราคอยเซลอันนี้งั้นมุดลัดอันเราพัดลัด23 no โอ้ไอ้บางเหลี่ยมเจี๊ยตัดไหมจีปีอะTNT ละมินตายมาดันโกลเวเลทุ่งอ่ะอันนั้นเล็ดเล็กหาลัง21-23อันนี้21-23อันนี้อันตาร์สวอลซะวะอันติปัลที่รอยเตะกรุ๊ปหน่วยแป้งประคัดรอยเตะบริกอินดัสทรีส่วนมิโซรัมชุ่งบริกชัดเจนเสียมช่วงเวตาจิมนี่ฟิตซาสมนี่จะต้องสั่งมังอินเลยทับอีกเลยลังไก่เจียวบาลูลังไก่เจียวบาลูทำให้งัดอินบริกเห็นเสียมาบริกนังเน้นขายขึ้นจีปนี่เราเฮียลไหมอาจังชาในเรื่องอุดลวะอาศัยสัลยันทับอีกเลยนี่ที่รอยเตะกรุ๊ปเฮียนรอยเตะบริกอินดัสทรีอันเสียมมีปุ่ยในสอดจังกายังโอ้ไซโลเซตพอยต์ตลอดมาช่วงเลยตัดไปSet point Set point for TNT 24-21 อันนั้นลุตุกข้าขัดจูอันนั้นทัดอัตุลกุมาสิงันอัตุกชาซดไม่ขี้
Anastasia lamin all sam takin game tiran tumbi kat lau TNT lam Deus thầy đó em lua game le ta sat mai block out ta TNT in set ni an la ta sat mai le 25-22 amonom le mai Reilau tea third set kan clear chun zom le thua yanga kan clear me khi RS Traders Third Eye Solution Pro Volleyball League 2018 azan ni na hani le ka ron lang le ta pui le mia don khop maya best of 5 set durania hi chuan tuna hian TNT in set ni an la to a Anastasia hian an la lave lova tun set hi TNT an la le ni chuan set dang khel ngai lovin zanin tan chuan an chak jok don tina ania amai ro chu soi the ni lo Anastasia hian ron trăng lệ viau mấy thế ole kha ne mai ni atul kumar singh point khat aron bopang ko thazot zel mai sia service hal don aduang bola mu chuan hei hi chu achena thin khom mai a vai thui ma 1-1 TNT point an PVL tlat biak lua Maladik zela anata kha chu din chunga an pui dep thinem soi sel tur wang thin khop mai ko thazot zel mai sia biak lua avo thatlat Ramnon fela han van nei terenge TNT lam point kang chole zot mai ka ti 3-1 Anastasia laman tranangai electric veng lampang out home are duk reng mai tran la ka vangai ve lo khoi zeu em dio ngang khoi zeu atitlat referee khoi ati jok khoi ani mai ni lo khoi le tlat mai TNT lam point takal le a 4-2 ania le der to mai na Anastasia lamin set an la velova TNT lamin set ni an la to third set kan clear meka TNT lamin an la lead ria anin khai le tlat mai TNT point an mulea 5-2 lampang area vadai thatlat luan patlan phei puat mai o chunga zong male laldin chunga dudu huna le lampola hian tan phal ani lawa adik chia mai nun lua lungbuana la ka bahar to don em kha chu avan tok thin emo Atul Kumar Singh an la sual tlat mai 6-3 nan lead le tatlat mai TNT lamin TNT 6 Anastasia 3 man la dik tlat la dik le lamin
Anastasia lam TNT lamin laladika khai kha zong awan na le mo soi se tu ra wang em din chunga anal lut tu kha international zai mai kha chu din chunga to ni tro din chunga lungwana service le TNT lam point na kalsela 8-3 ani tatlat mai technical time out masaso kan lawmang le lo kang kanon let le hal don Mizorama security surveillance bung rozor namun pui RS traders thara solution a hian security bung ro chhang rang lei tur ome CCTV mantlo matanga tober thlengin lei turan kolani video door phone te wifi camera poisa chiana khol alem le atak khiat ngal mai theinang chi depo ani hian an kolani RS traders thara solution te imamo hunai lo pan ve don nia lo khele mop to ne lo phone le tlat mai TNT lamin Anastasia lamin point an hu bela 4-8 ani chantea ani po hi TNT tan foi enge mozat lo khel to in TNT players poi mo berte jing ami ni thin ani boya avana ve ha chu boya sai lo Anastasia lamin la lota se au tang emo ta lo ti mai mai substitution an siama sena handa luta de mitan la chuaka lawmah han la chuaka nun fela haron lut vele thung boka an substitution 10 game anon thak dang lam thei don emin khir tiang kai lo le tat mai TNT lam point na kal leta 10-4 point ruk ngot mai man ruai le tatlet mai TNT din chunga anem dan aku ta tanga chua dana diklo ni mo kha chu alo fall manani pakatin mo net an lo fall tlat abahan tu lo ve kha chu Sadraka man vona thinem 11-5 ani Sadraka TNT ta na service le hal dona Anastasia lam zanin chun che thei me ulo an block moi em boy sai lo le ram nun fela ha front row anoma ram nun fela hi blocker chalutuk mai ania ani kha puilhem atul kumar singam bon pon avotlang zo lo ti na ni mo block khatop mai 12-5 atula avok outlet mai atulan avok outlet mai outlet sialom complain ngot sin itlat lo kha outlet 13-5 ania 13-5 Anastasia lam in time out on goal anon let le lokang puwanan han phang changkai le lok te se D3 Extreme Fitness Gym D3 Extreme Fitness Gym kulikon he fitness equipment sikim omnam hunania certified trainers te en kolon nuaya om ania sauna and shore facilities enkim an nei thap bokani I fitness goal azirin mumal le om zanei takin trainer that tak ten kai an kai huwa yang chenga chutiang chuan training ron lavero le D3 Extreme Fitness Gym kulikon ilo contact ve don nia Anastasia lamin point an hua 6-13 point chuin thlau deuh hlek tranangai electric veng lam tranangai DNT lamin point an hule tlat mai
14-6 Anastasia lam zanin chun chelei thei lo tlat maya TNT lam lan fit mai sia an phur mai box sia set hian la Anastasia lam in an la lo Avatar kha chu Avatar lu tuk tlat mai vona deng deng takani chak zok tur la soi thei lo set thum la ka ngai chak zok ni tur chuan chantea avan to kem chantea Anastasia tan pointer on mobelia 8-14 ani Avana em kha chu nin bang liam chia mai neta a so kho ke kha an lo la thei si lo ni kha so kho kan tur tlat mai 9-14 Titi roi te group noi peng pakhat roi te break industry chuan Mizoram chung e brick chachian siam chok ve ta e chimni fit za somni ezet asang mangin lei thabik le langkai tiu balu thami ngat in bricken siam ani brick nang nen khai khin chi pon ni lo hial mai Mizo pa siam ngai brick mangin ini lo savedon nia daladika chantea atladik tlat mai adik chat mai Anastasia lamanon chang chho zel point anon mubel chho zela point aron nap chho chak khop maya atul avan hove osam lutuk main service in point anon 11-14 anin karon on pot jim chho zela netaron kai kham khama ala dik tlat mai avan tok em ramnun fela ramnun felan backward corner moi TNT tuk main lam point point on kal le tlat mai 15-11 anile ta duai mai biak lua an va block cha thi nem khai kha chu din chunga lawin ring lawani din chungan lak ngai na hello tlat ka omin lo donga te TPA fu thei lo ni ole khai chante atla swal pal atlo sual te pani kha tunge ni o tep mai ake tina dewem ni ake tina dewang kat chante atla swal pala angkat mai (16-12) ania technical timeout hunung zok ania relo tek an solanga karon let leng hal don technical timeout kan manglok don ani NAD pin huai April ni som ni tanga ni som ni pakat hian berotlang aizola magnetic Mizoram investor summit neih ani dona khovel mun rang atangin corporates investors policy makers le diplomatic missiona changte in anron kal khom don ania helama tuimi te ado piang tang kal thei ani naktuk zana hian ahun ngaya hian tui changral volleyball club tele durtlang not volleyball club te anin khel dona munom lutuk mai game munom lutuk mai pro league rangkai tharte anin khel dona ni ya headline huna amhuna en turin mi pui kan han in som le ani e sadraka awatha chuai thi nem kha chu apui hle mai a 17-13
khi sát ra cả chết lắm vô phôi thì lẽ mày lung muan à là block đi cả khá lệ fingering xua cái đít lát lâu anh em xua lát mày retreat châu lâu phô phán upon am home hay big mía lâu khá anh em xua lát xua nát lâu lát rồi mút lát phô phán anh boya sai lâu adik chia lát ta hiệt chú lệ lát mày adik chia lâu anh tia mà sẽ dik anh adik chia lát tên cái hiệt adik lát cọc va mày lại rồi phi con cọc va mày xì cọc va muốn hai mày xì cho nên nó to nè anh chắc lệ chuan TNT straight in anh chắc đón din chung 18-14 anh ít lát Sena ngoài là mà lâu phô lệ cắt mày 19-14 Trang will đem em nhớ Anastasia làm hi anh đã chặn ta ala dik lát với sai lâu hai bố ạ le TNT point anh mule lát 20-14 point rukin anh thawa Anastasia làm tan avan hai chốt sốt em tí đàn vào vang em điện chung hả service and miss low pot mai sela la block di ka GP ai bola boya oma ha le kai lâu tlat mày kai lâu tlat substitution le lam poi na kal ve le tlat Anastasia lamin Sena handa chuaka Devita handa lut lea gamer on thak dang lam thei don em an duang in Abdul Kumar Singh an chor chang kai le thei lova Anastasia lam lua service ani 15-20 avan da dik em o kha chu athuak idea takani idea thuak khop mai kha chu Anastasia lamin time on call that an mang 21-15 ano ni tem haldon Johnson Diesel Sales and Services tehian case company kut chuak leilai khol vibratory roller te Fiat engine le thiam na sang ber thuam diesel hello chak them em boxian kol rengani Johnson Diesel Sales and Services tehian New Holland Fiat company siam tractor thaber beran nei boka service less spare parts har sat na han nei lowani len khel kanen leang Sadraka an lala diklat TNT lam non fella out low ani mo out low emi chung em atla enga dik takani dik tak ani mo kamu palova amu phavak lawatin ni Sadraka ha service 22 ani tatlat mai TNT lampang borok akang chozela Avan all em dik em o kha chu afing khop mai Devita thuak tlat Devita hi changkai khop maya tin ani hi chanana to Anastasia lamtan chanana le zual adik tlat mai nun kha fela chu 23 hiu match point van teu to ve captain boya sailo match point va teu to ve chan tluang ha kha dik lut to kha chu lak ngai na om lo re kan soi rual thot mai lak ngai na om ngang lawani khi pui ta ngai na om lo re kha chu
alla la dik tlat mai lanem kai zela khale alla block dik tlat alla kai alla dik thei tanangai alla dik hat su thi ngai na talo Tida na vang to khopang le TNT 24 match point nan itatlat mai time out an lang emo straight set in TNT an sak thei donem ladon lo tlat biak lua 24 match point 17 match point ahan sarf dik mele hala hatiang hala harsa chinia an tidig lau da tlat mai TNT lam Anastasia lam point na kalvele TPR service de don Anastasia tan point a mobile thei donem Deus theidonem dem chuan ai hlat theta netan lau fall tlat mai ole 3-0 in TNT zanin chuan chakna an chang ta thlat mai le an soita kang kha sang ni som paruka final an ni pan hian loin tum to sang ni som paruk pro volleyball kan ti masak bedroom khan final an loin tum to TNT kha achak lo zo kan nia ti chuan ni kuma khan Anastasia hi an han chol kawa an mani club lama engemo management lama harsan nan to wangin ti chuan hei kumina anonin lan lea TNT hian tran na sa takin an la ni kuma khan an record thawak lova chuti chung chuan tuna hian namdang state pon lammi la lovin beisen na sang tan hen an ron luta tun din mun hian thleng chhota ni